wawuqamba amanga mfethu, wawuqamba amanga. Kwenzakalani? Wanzikwelani? Wawuqamba amanga kanti, wawukhuluma amanga, wawukhuluma amanga. Wawukhuluma amanga kulabantu besifazane. Wena uvela umfethu wawukhuluma amanga mina ngifuna ukwazi. Mina ngu-welcome. Wawukhuluma amanga wena. Wawukhuluma amanga. Wawukhuluma amanga wena mfethu. Wawukhuluma amanga. No, lalela. Ungangibuzi ukuthi ngibathathaphi. Ungangibuzi ukuthi ngibathathaphi. azathama ezinye into. No, ayenziwanga imenziwe yimi. Akumina opractice labo sisi abawuthini. Akumini. Sanibonani Thumelanga Msheni uDlamini Sibalikhulu uJama kaSjadu Nkombo Zidle Khanga ngoba esolabele uSusikhanya Mkhonto umfazi mabele mado wancelisa ingane ngaphesheya komfula uzalisa umqubu ubhala kaciselele emvulu magaduzela umzizi wena wasulisa umuntu ngesikhuni endunu kwaze wase ekseni eyoba ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of Uyangijolela kuphina khona la on Duyaza TV mntanami ngoba wa subscribe usephutheni lokuphuthelwa izinto ezimnandi yenza kanje subscribe awulike ucomment ushare and let us know ukuthi ucabangani ngomsebenzi esiwenzela wona ngokusho kanjalo simpiwe ncitshitshi vum kanje. Ngane zakwethu ngane zeDuyaza TV ngiyanibingelela futhi sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa ikhotha nolunye udaba oluvutha amalangabi ubhalile usisi uthi unenkinga safika sizomnceda la sikhona ukumnceda khona la singakhona ukunceda khona nathi ayikho into esingayenza okungaphezulu kwamandla ethu ngane zakwethu asikwenzi not unless kudinga amaphoyisa and then we can get involved yasilungise but if kungaphe hayi yabo yeah kodwa ke angifuni ukumosha isikhathi ngifuna ukuthi sihlale phe kwendaba siswami ngicela usondele ma siza ukuthi siphatheleni namhlanje usiphatheleni kuba ngumculi sawubona mama yaphila njani siyaphila igama ngu-welcome kwaDlamini usisi ubani Minerva Story ubani Minerva Story Minerva Story yeah my name is Minerva Story yeah first time hearing this name Minerva Story. What is the meaning of Minerva Story? Thank you Minerva. Yeah. Congratulations are in order, I can see. Siswami usibizile safika mntama kodwa manje abantu abahlele emakhaya bazi ukuthi sizokwenzani la ngicela ukuthi wena ngowakho umlomo ukhulume usitshela ukuthi kungani sila Nengihlala nendoda yami sihlale since from kudala sine 2 years sihlala sonke so indoda yami bengasebenzi kahle ithi bethola ama-peace job siphila nje sithole nemali yerent sithola nzima siphila so ngiyamitha indoda yami after 2 months yathola umsebenzi. Awu that is good. Yeah. That is good. Yathola umsebenzi after 2 months pregnant. Yeah. Yathola umsebenzi seyithola umsebenzi laphana hayi sijabule nje kumnandi yonke into ayenza thenga amaphamba wathenga yonke into uyalungiselela yeah mara manje ngiyabona indoda yami seyachange bathi nomunye umuntu uthola omunye umuntu phandle seyangitshentshele endlela yazi why hayi so yachange even umfonela yashawuda even angafika endlini angasayenza iduya kwenza ngakho so yangitshentshela ngazi manje uthi ngenze manje ufike endlini yashawuda imali angasanginiki iduya yo bathi seyajula nomunye sisi mina sengikhathele lapha yes ish leni yashaya ke because uthi semunye umuntu kungaphandle umithi sida kuhlekise futhi serious askis ungahleki mina inhliziyo yami ibuhlungu mawungahleka ngizokhala okay askis ngiyaxolisa so lo muntu ajola naye pregnant sengine stress ukuthi angasangifuni thola omunye umuntu upreg somunye umuntu manje siswami ukwakhuluma naye indoda yakho mhlambe ngale ndaba manje khuluma naye yashawuda ifuna ukushayana yashayana iyalwisa ish oh man uyenza kanjani into efana naleyo because
uhleli awusebenzi angasebenzi bo right until athi nomsebenzi u are right nyaba ne preg yaba 2 months wavela wa change so umsebenzi wathola umsebenzi waba nenkanga ngathi ipreg le ya imvulela indlela manje na so yathola umunye umfazi yomithi sangaphandle iyo because if I understand it correctly ukuthi uNkulunkulu blessed your boyfriend because of this child yabo ebefuna ukuthi anakekele lo muntu lo ozayo but now instead of doing that yena waphuma ngaphandle wafika ukuthi yena ancenga phela athi ufuna ingane manje ngiyamenzela ingane uyangibalekela yomithi sangaphandle sure okay kulungile ngiyabonga sisi wami ngizwile isitori sakho even though sibhlungu kodwa ke sizwakele sisi wami woza and she's pregnant ngempela pregnant sawubona mama ngicela nje usondele la duze wami ungasabi uyaphila mama ngiyaphila njani ngiyaphila igama welcome kwaDlamini usisi ubani Octavia kwaNcube ubani Octavia kwaNcube Octavia uthe ubani igama lakho Minerva Stone no Octavia kabala le injejo la awusimbitha nje hayi mana ngeke hayi angivumi le hayi yabona la yabona la angivumi yo Jehova uyalo jolane into yini ngavele nyala hayi nyala yo hayi yabona le hayi yabona manifuna ukushayana shana ngamagama hayi ngezandla yo Jehova ngeke yo bawo hayi yabona le ngiyayala le hayi ngeke ngezandla ngeke nyayala manifuna ukushayana shana ngamagama because le situation yakho neyakho it's very delicate umithele indodami wena why ulwa kani Minerva Stone why ulwa kani umithele indodami ngayibiza indoda yakho mina ningashayani ke ngayibiza na ngeke lukhulala indodami ningashayani wena ubuza uthini wanyika wabuza wanyika pregnant lo muntu nayo pregnant so mangathinta isisu lesi kuzoba nenkinga naye angifuna thinta sakho ningashaya yabona le ningashayani wathi so indoda yakho yathi idlula ithi mina ngathi hey baba woza lento yakhe Minerva Stone angifuni umshayana okay sengithule awukwazi ushaya umuntu pregnant hamba challenge yakho awukwazi ushaya umuntu pregnant hamba challenge yakho Minerva Stone please hamba challenge yakho ngicela ungilalele Minerva Stone I love your name it's Minerva Stone siswami uyamuzwa usisi la uyakhala wena uhlangana kanjani nendoda yalo sisi yangilanda nami ngizihambela ngabona kuqhamthuthu lami awuvele kwazela okay basi indoda yami manje wena umuntu mayithi qhamthushu kwena awumbuza ukuthi une girlfriend ona uza athenakala lutho uyazi lo sisi ngiyamazi lo uyamazi uyamazi indoda yami mina lo uyajiyo ubujo la wena bungayazi indoda Minerva Stone no Minerva Stone angifuni imbambane ngezandla ngoba lento la ibalekile please angifuni imbambane ngezandla so wena mawuchaya uzowina ke Uzowinani? Yes, uzowinani. Ngizokhomba ke. Uzowinani. Minerva Stone. Ungalwi. Ngicela senze kanje lento uza la sisi wami. Sondela la ungasabi. Angeke kuthindi Minerva Stone. Hey, hey. Ngokalinga undithinta. Umuntu osifazana opregnant uyahlonishwa.
as much as nami nginihlonipha kanje ngiyacela ningayenzi lento sizofonela indoda yakho Minerva Stone uzokhuluma nayo umtshela ukuthi akeze la kunesimo esiphuthumayo endlini kuyashesha eze la Minerva Stone ungali yabona kube beningekho pregnant bengizoniyeka nishayane kodwa manje ngeke angikhona angeke nomphakathi ngeke uzungixolele angeke uzungixolele umphakathi hello baby ngiyacela phela ngicela ufike manje kunento ephuthumayo la ngiyacela ubani lo imfazi wakho okay mina ngila mama kavuyo la ngifika manje ngizomela WhatsApp mama kavuyo ngicela ubuye hayi ngisebenzisa inye ifoni yamakhelwane ngicela ubuye phela phela ngiyamangala bangifonela ngale number lena okay ngizofika ngizokubona ngizotshela la kumama kavuyo okay ngiyabona all right uyamazi umama avuyo ku lapha ngasambe ke mfethu ingahambe nishayana ke la asambe angeke angithinte lo Minerva Stone no Minerva Stone hayi Minerva Stone hayi ungalwi wawuthanda ukulwa kanti ungalwi hawu yikho bemchiya Minerva Stone ungalwi ungalwi asambeni mina funa ukubona le ndoda yenu hawu yikho bemchiya Ngalwi isituation ekuyona nivumela ukuthi nibambane ngezandla abantu hawu utshona uvulela amandoda akho abantu udinga indoda yakho uyajwayela kabi wena no isimo nikusona asivumela ukuthi nibambane ngezandla uphi lo angathi uyabaleka nje pho wobhuti hayi mfowethu size kuwe khehla yebo size kuwe mfowethu uma kanje hayi ungabisaphuma sesila hayi ungabisaphuma Minerva Stone imala woza siswami woza kimi ungasabi sawubona mfowethu yebo kunjani bhuti siyaphila ngiyaphila usisi lo uyamazi ngamazi umfazi wakho umfazi wamama sendlini okay Minerva Stone ngicela ukukhuluma nendoda yakho ungazibambi wena ungibambelani umfazi wawo wangitshela ungibambelani wena wanjela uthi awunamfazi wena baby my foot uthi baby futhi shit hey uthi baby wena wanjela uthi baby no baba ungabaleki woza ungabaleki buya ungabaleki ubuzontshela nini wawuqamba amanga mfethu kwenzakalani wawuqamba amanga kanti wawukhuluma amanga labantu besifazane wena uvela umfethu wawukhuluma amanga mina ngifuna ukwazi mina ngu-welcome wawukhuluma amanga wena wawukhuluma amanga wena mfethu wawukhuluma amanga no lalela ungangibuzi ukuthi ngibathathaphi azathama ezinye into no wayenziwanga imenziwe yimi akumina opregnise labo sisi abawu-2 akumina obapregisile ungayenzi into yenzayo Minerva Stone wawuphusha mina kanti wena wawuphusha mina ngizoniyeka ngizani isolvele intweni ngizoniyeka ngoba sengishaya nami ngizoniyeka mina ngizoniyeka yimala phakathi kwabo baba yimala ubhekele yimala ngikhulume nawe khuluma ke khuluma bengithi sizokutshela ngama ukuthi usazongitshela Minerva Stone musukula Minerva Stone wayula kanti awuthi kumele sizwe ukuthi nisobani mina ngena lapha wawuthunywe yimi uthunywe yimi okay wathama khuluma ngikhulume nawe akume ngoba
Abaswini laba khuluma uyendaba kaSwiri khuluma ukulungisa yonke into lungisa bona mfethu bonke baphela mfethu lungisa ke so umama mfethu bebengakamtsheli bengithi ngisazomtshela ngitsho so ngoba manje upregnant ngithi ngidayeze ithi ngumeke aphole nyana uprega angifuni manje kumgwadisa nje wayesaphole kanje waphuma wayopregisa ngaphandle no angithi manje mfethu sometimes uyazi inkinga eJardini kwenzakala so mfethu umuntu makhwapheni vela ngisho bengithi nami angitshela ngoba ngincane impilo njengoba manje so makunenkinga endlini belithatha into yakho ecijile ihambe icije indawo yonke mana ke athami ngifuna uunderstand something ngicela ungilalele mfethu ne uhlale nalo sisi lo ungasebenzi yabona that fact yokuthi ubungasebenzi ngicela siyibeke izwakale ubungasebenzi ukhona vele impilo nami mangabe eba pregnant ena 2 months you got a job wasebenza then to me that is a blessing from God telling you ukuthi you have to be responsible la instead of doing that when uphuma waya ngaphandle you got this lady pregnant Chama follow lento enzekile uthami imistake uthami nami angithola uthami imistake Mineverstone Mineverstone okay bafethu ngicela simlalele kumele ngicela simlalele akhuluma istory sakhe sizwe ukuthi uthini kwenzakaleni yangithola bebe angijazi ukuthi ngiyakuthanda ngithi Ngiyangithanda yona khona ngingakasebenzi baba ngicela ukhuluma into straight ungalo mbuzo ukuthi uyamthanda khuluma into straight ezwakalayo khuluma into ezwakalayo ke khuluma into ezwakalayo into engifuna at least mfile bengithanda nje ngithola njengoba sekwenzekile nawo pregnant ikazi belisashisa so mamthanda uthini ngami ke yena lona uthini ngami abantu uyamthanda mina uthini ngami ke asenze ngoba masekwenzekile angithola ngibathanda bonke and manje ngizobasupporta bonke ngangithola mangabe mfethu ngoba manje ngicela sekakhona into ngakuzuyibuyisela emuva ngifuna mfethu ngithola yonke into ibe right ngiyacela sithando sami Mineverstone yehlisa umoya Mineverstone ngiyacela baby no yazi into engithandayo ngaye akaphiki akasho ukuthi akasazi lesizwe akaphiki uthi uyasazi bekithi ngisazokutshela ngithi uzontshela inkinga ukuthi wakhuluma amanga inkinga ukuthi wakhuluma amanga kumele ube neqiniso ngithola follow so usunama responsibility ayi2 khona manje uzokhona uyasebenza uzokhona uzothi ngizokusupport jikijiki sahambile wadonate kwenye indawo no i-maintenance ikhona ngithi hamba sawi maintenance mangaba akakwenzi asenzeni sihamba sawi maintenance mangaba akakwenzi Mineverstone yehlisa umoya Mineverstone please ngiyazi ukuthi ukumoshelile ngiunderstand nami ngizokwati ube bekuyimi but okwamanje asehlise namaphaphu isituation ikhona ngeke usayishintsha mayisinje angeke let's allow him ukuthi njengendoda asebenze njengoba asebenza ondle ngapha mfethu ngiyacela hayi kahle ngakhuluma sengiyenzela for ingane yami nami ngiyenzele for iside lami ngitshone ngifayithana nawe if bengekho so ashem ubuhamba vele ashem no manje asehlisa umoya so awuthami wona uzocela ikhuluma lento lesi asiqumbe hawu usuyahamba kanjalo nje no ngifuna ukuthi sihambe la sesilungise leyo yonke lento ngifuna sihambe la silungise ukuyilungisa mina sengiyahamba nawe uyahamba futhi manje kuzobenzakalani lento angithi akakhuluma into ezizwakalayo ngifuna ukutshela manje bafo uyasebenza umthwalo semahlombe akho manje kuphi ukuthi unakekele lo sisi ngizokwenza lokho kuphela mfethu please ngizimisele for into manje please ungaphanisheki ingane ezingazilutho ezingenacala mfethu into engicela nje ngicela imama sendlini accept ukuthi manje ngithola so kuzophuma ke uthi accept noma akasethi ngeke ngimforce uzokhuluma naye angeke ngimvumise ukuthi vuma ukuthi yizo kuzoba i-decision yakhe ngoba umuntu olimele uyena nangomunye ngapha ulimele uzomnika isikhathi so manje so please awuthami lungisa izinto mfethu lungisa izinto ngiyabonga manje uyayivuma lento la ngithi mama angeke ngize ngivume usakwatile wafuna umvumisa fast usakwatile wamvumisa fast asenze kanje mfethu yabona nje siswami ngiyanicela bafethu uma ngabe lento ayikhuluma la akayenzi
niyayazi inamba eniyisebenzisile nisebenzise lo number leyo ngizenza noma yini somfaka endaweni right ngizenza noma yini noma kanjani hayi ningahamba ke bafethu siyabonga ngiyabonga Thami kodwa wena mara ungayenzi la Thami lento le yenziwe yimi no uyenzile uyenzile mina ngingenaphi mina ngilungisela wena mfethu uyenzile lento xabanisana la uyixabanise nabo mfethu wena labantu unexpected bra bafethu 2 same time shaya amaqanda awu2 umjida akadlali active iqolo lakhe faka isikhwela mthina akadlali kanjalo ngane zakwethu sifikile salungisa kwalunga lokhu kulungile ngithe kulabo sisi mangabe lo bhuti akayenzi lento ayithembisela abasebenzisa inamba abayisebenzisile so mfaka endleleni right sifikile salungisa siDuyaza TV subscriber ushare ucomment ulike and let us know ukuthi ucabangani ngabo Meva Stone esinilethela bona simsimu yenza into right asambe ba